Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Tatang. Alex. Anda ka mat gaya maun. Apay nga itakalaaw. Ni tatang met. Awan ka diti may diti balay amang sapsapol kanya? Adda. Talo a babae ang nagsusukat ti imay dito'y balay. Sikat isapsapulan da. Ha? Anyang itim bagayo tatang? Anya pa kumangay. Imbagak ang awan ka dito'y balay. Tadyak matamaw tinapanam. Nasayaan nga ron no kasta tatang. Masikugan dagiti dua a babae. Di may salaang ti saan. Anya? Ay na, Alex. Agpudno ka man kanya. Anya ka din dito yung aramidam. Kaslamat bado dagiti babae a pagsusukatam. Tatang. Ay, tinasaya. Sangwam ti inaramid mo. Agpili ka kadagiti dua a babae. Ta iso ti ikalaysam. Angam, tatang. Awan ti kayat ko kay kalaysa kadagiti dua na si Kugak. Nukas tanga road. Apay aginaraw mo ida. Tatang, kinapudno na. Saan lang nga siyak ti lalaki iti biyagda? Anya. Isungawan ti kalay sa kadakwada. Tadyak masigurado, no siyak ti ama ti sikugda. Masikuga kon, Alex. Itakdar mo kumatidayaw ko. Anya ti kayat masawan, Alma? Ikalay sana ko man. Sakbay amadlaw ti tiyan ko. Lading ita kalma, ngam sa anak pa anak kasagana ang mga asawa. Kan may sa, awan ti masnub apang gadak. Awan ti urnong ko. Sana bali, nga uray simple lang ti kalay sa ata. Tinaskan ka titakdar na. Agpakpakaasya ka ni ka, Alex. Dispensaram. Jakma ako dahi ta si Kugmo. Anya, awan na ni ka itibain. Anay ko? Apay ngagsibat ka ngay. Sana ka sigurado no siyak ti ama dahi ta si Kugmo. Awan na ni ka itibain. Alma. Sige. Saan ka apilitan no di na kayat nga ikalaysa? Sana bali nga oray agpas ngayak abalasang. Tinabatag. Biyagak ti anak ko. Siyang kunti makamukan ko na. Awan na ni ka itibain. Naimbag ta addakan, Alex. Addamanan sa balay a babae nga imay dito'y balay. Sikati ururayin na. Anya? Ngam idisaan na kan amauray, pimanawan. Kat nakunana abaliwan na kanulaangan ti umay. Ay na, Alex anak ko. Lumaklakay kan ititawan mo at 36. Ngam di ka pala nagbalbalayo. Tatang, no agsubli day dya babae. Ibagayo latan nga awanak dito balay, ha? Tapumanawak itamat laang. Mapanak ijay lugar da ulit agramon. Anya, pumanaw kan dito'y balay itamat laang, Alex? Kasanahon dagiti mulam anatang. Da kayo pa lang ti makamu, tatang. Anya? Narigat no agtali na edak dito'y balay. Sigurado asaan dak nga inggaan dagi dya babae. Ang mga no dito'y payan nga agyan dagi dyan. No addaak dito'y. Ay, oo na yan. Mangibabain ka. Naimbag man ta nakapasyar ka, Alex. Uncle, agbakasyonak pala dito'y lugar yun no mabalin. Ay kat, mabalin na kaanakan, si Kapay. Agyaman nak, Uncle. Hehehe. Itaman pa'y ta nakalagip ka nga umay bumakasyon dito'y. Kaslang amin mayat dito'y lugar yun apagbakasyonan, Uncle. Kasladyak mamatikan ka. Ti kunam kit day. Adamanen babae ako mamkamat kang ka.
Iso nga imay kaaglamang ditaw. Karaman na daytan, Uncle. Aw, makitam? Husto ti kunak. Ay, Di mo unay ti kastang ar-aramidam kadagiti babae, Alex. Panunutam kumaati inayaw kat may samet a babae. Uncle. Panunutam amapmapanmatan ti tawan mo. No adalakit di ti babae akap-kap na kamdita. Ikalay samaw. Tapno agsimpa kayo matag. Awan tinasaya at apagtong palam no kastalaang. Ibagbagakaw ti agpaysaw kaanakan. Talaga magustuak dito yung lugar yun, Rowena. Nalawa ti karayan dito eh. Siguro, ado ti lamas dita niya. Agyaman na, tamagustuam dito yung lugar mi, Manong Alex. Wan, ado ti lamas dita. Kuma? Adda mangayat kanyak abalasang dito yung lugar yun. Tapno dituyak matan ama ikama nga kaskini ulitag Ramon. Siya kun ang Manong Alex. Ha? Ay, joke ka dila. Nangaw ka matan niya, Rowena. Kung naman joke laeng, engam no pumudno, awan dakas na. Wow! Nagpipintas dagiti babalasang anakatugaw iti salunan. Mangpiliak iti isalak. Ayos. Anya ngay Alex, kaanakan. Agawid kamay. Tanay, nalpasan ti seremonya ti kasal. Sumublatan ti panagsasala dagiti babbaros kan babbalasan. Uncle, dito yak lang. Padasak man ti makisala ka dagiti babbalasang dito'y lugar yo? Ay na. Sige Alex, umuna kami nga agaway. Sumaruno kan taon. Sige lang, Uncle. Ni Rowena ti umuna nga isalak. Ay, inakalain ni Rowena. Narigaten, numauna andak dagiti padak ababaro. Alex. Rowena, mapantay ije balay da Uncle Ramon. Ijay ta na maturog itarabi. Anya? Sigin, di ka nagkadkadpay. Saan ka di adatan? Agayan ayatan? Yamamu ka kini ulitag. O sige, sikati makaamo, Alex. Rowena, agawid akpay lang ije lugar mi ha. Panawan na kon, kalpasan tinapasamak ka data, Alex. Sana kasta? Di kagdanag. Agsubliak matlang adagos dito lugar yon. Agpaiso. Alex, di na ko mabaybayan. Wan ka di. Agtalag ka kanyak. Di lang mabalin nga ikuyog na kiti pa nagsublim ijay lugar yun. Ay, sanan? Iti pa nagsublik to lang iti pan nakikuyog mo. Tapno mayamamukan katagiti dadakal ko. Sige. Ur-urayak ti pa nagsublim, Alex. Wan. Ipasiguradok ngagsubliak. Anya ti bagam kanyak, Alex. Tatang, kaya't ko kumamat ti agabroad. No, mabalin. Ay kat, mabalin anak ko. Basta sigurado ka lakit day asaan ka amapeke. Nakasagana ak nga umutang iti kwarta apagabrod mo. Agyaman ak tatang. Nasaya at matno agabrod kan. Tapno manggad ka mag. Ada ka din ni Alex, Tata Ramon. Apay ni Alex, Rowena. Nagkaringamin kanyak nga agsubli dito'y itaabulan. Ngamjak matan na oray. Anya? Nagkarumatanday dyan nga Alex? Imbaga na kang kadayta? Apay, ada ka din nagkinaawatan yaw kan ni Alex? Adan, Tata. Kaya't ko kumamakasarita ni Alex ita. Kat no napanan iji abroad ni Alex. Luamok lang akas tagayam.
Linapdak ko mati panagabrod na. No kasta. Lino ko naklagayam ni Alex. Kumusta kayo, tatang? Nabayadan yung tiutang yung akwarta? Kanti interes na? Wan, anak ko. Naala kong ti kwarta nga impatulod mo. Isun ati pinagbayad ko. Tapno malpasan. Agyaman ak nga ron no kasta, tatang. Kat, kumusta ka mat ditangay, anak ko? Kaano ka mat nga agawid dito'y Pilipinas? Mabayag pa, tatang. Agawid ak to, inton makaurnungak. Sige, anak ko. Urayak ti panagawid mo. Sige, tatang. Agan-anad kayo dita. Di pa'y nagawid gayam ni Alex in San Bantaur. Siyam at hawanan amang manggad iji abroad. Adon ati na urnong nan. Anya nga aduan na urnong kunam. Katno awan to pa'y kano ti makukwartahan na. Anya? Tapno amaom. O pen ti anyaman apagraragsakan itinapanan na apagilyan. Kas iti bars. Pagsusugalan. Kanda dumapay. Isukanaw ti pangipipanan ni Alex iti sweldo na. Isu ako na. Awan serbi na anag-abroad. Tadi na matamaw nga agurnaw. Ay, batayaban na amin a kwarta na itibisyo na. Apay ngay. Hay, sayang titawan alumablabas. Di nalakat pampanunutan mat alumaklakayan. Hay, kunak nga raw anasaysayaat no agawi din dito'y Pilipinas. Tatumulong laengan nga agmula itinatag. Awan matlaeng ti maururnong na akwarta ijay. Mapan amin iti bisyo na. Adda akong tatang. Oh, dahito iti pasarabok ka na kayo. Yan na, agyaman na, Alex. Pasensya kayo na. Taday talang ti pasarabok ka na kayo. Dua tsokolate. Ken may sa atwalya. Naka-budget lang amin ti kwarta ka na bati para iti panagsublik iti abroad. Saan abhalay anak ko? Tinapatag, nagawid kan. Sige, tatang, ha. Naglugan ako iti pampasahero a jeep. Sige, Alex. Papanan ka din ni Alex. Mapan na sinirad. Tibayad dagiti impaw it na anatang insan. Agmulmula matgayam itinatnatang itan ni Alex. Kuna no nagsublen iji abroad. Kumakano Ngam, nagastos na mat ti kwarta nga usar na kuma. Ay, nasaya at matkit day. Tapno agmula laangan ditoy. Sa bagay, saan lang nga iji abroad ti pagsapulan iti kwarta. Makakwarta mat ditoy no lakit day tanagagat kang agtrabahaw. Barang at ti panagmula na itinatang ti pagswertyan na apagkwartaan. Ay, madlaw kumatday ta. Gimagat kan imanaws itan ni Alex, insan. Ay kat, naka-ameris mat siguron Lumaklakayan iti taon na 45. Nakasingira ko niti bayad dagiti nateng ko. Mga anak pa iti dayto a restaurant. Kapag trabahuan ni Alice. Anya ka diti order nyo itamakan? Ikanak iti sigod nga orderak. Miss Beautiful. Sige. Mabit lang mano. Apay nga taakas lang na idumduma kanyak dahi dya babae. Nagsamit ti pa nag-isisam na kanyak. Akas lakit din. Sigod kami nga gamam mo. Tinasayaat. Ikak manan ititip na. Isupay nga inayon nanto iti masweldo na. Ay na,
Agyaman nakta inaklon mo ti panagayat ko ken ka, Alice. Uray no inaunaak nga adayo iti mano atawan ngam iti sika. Saan aday ta ti makalapad? Ti importante kat ipatpatag kamat, Alex. Agpaiso? Di nakto nga ta ibain. Di kayat ko, kasarita kong dagiti naganak mo, tagkasaratan. Anya? Kasar adagos? Dakkel ti respeto ken ka, Alice. Kan ay-ayatan ka unay. Isu akayat kan nga ikalay sa iti kabiitan na panawan. Ha? Kayat ko amaamamon dagiti dadakkel mo, Alice. Isu mabalin ka di. Ikuyog nakto iti panagawid mo. Sige. Agkuyog tanto nga rod nga agawid inton bigat, Alex. Ay na, agyaman ak unay, Alice. Alex, iso ni nanang ko. Nanang, isumot ni Alex. Ti ibagbagak anasimpet ken nagaget akaayan-ayat ko. Alex. Ha? Sika. Sika ka ding agpaiso? Alma? Agam-amu kaya do ka ni nanang ko, Alex? Anya da ito na mapaspasamak. Juan. Amok ni Alex. Iso ti amam. Anya? Nanang, pudno ka di daytang ibagbagayo. Awanan ka itibain, Alex. Pumanaw kan. Kat di kan agpakpakita pa'y. Alma, agsarita ta ko ma. Awanan tirumbang apagsaritaan ta, Alex. Awanan! Kasla mapirpirsay ti puso, gapo iti naamuak iti day di agundaway, Mr. Lonely. Ati babae akayat ko nga ikalaysa, kan agbalinto nga ina dagiti arapaap ko nga agbalin nga anak ko, kat awan sa bali, no diti mismo matlaeng nga anak mi kini Alma. Nagsakit para kanyak ti kastoy akapadasak iti biyag ko. Ngam na ko nakakarma siguro kanyak, gapo kadagiti madi nga inararamid ko, kadagiti babae ang naglabas iti biyag ko. Jakon nagayat pay. Tumultulong aklaangan nga agtrabaho iti negosyo ti maysa kadagiti kaanakak. Kat dakkel met ayaman ko, tamariknak ti panangipatagda kanyak. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ay unayan. Di mo ammo at nakarelasyon mo kat anak mo gayam. Kat dayta napasamak, dayta meten tinanipudan ti panagbalbaliw mo. Ala, ituloy mo nga ro ti agbalbaliw. Kat sulnitam dagiti nagbasulam. Babaan iti panagaramid mon iti nasayaat. Sapay kumamat ta iti likudan tinapasamak, kat mapakawan na ka ni Alice nga anak yo ken ni Alma. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alex, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ronnie at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Gapu iti gagar ko amang asawa, inaramid ko latan ti kayat ko. Jack pinanunot ti masakbayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ronnie dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agkasarta ko man, Julie. Nabayag tamtan nga gayan ayat. Ngam Ronnie, agpadatang awan pa'y trabaho na. Agbirok ta kumapay Anya? May mayat matlaang no agkasarta inton addan trabaho ta. Tapno addanam namaan ta pagbiag. Makabirok tan tumatlaan. Kan may sa, awan kwartata nga aramaten ta no agkasarta itan. Agpatulong ta kadagiti dadakkel ta. Bayadan tanto no addan trabaho ta. Ay saan Ronnie? Jak kanunungan dayta. Narigat dayta apang panunutam. Gaputa saan akas karina ti agkasar. Ala, sige. Sika nga ron ti masurot. Oh, Ronnie. Itay pala nga di ka patimtima ka. Apay. Anya ti pakariribukam? Ay, mariribukan nak nga ron, pare. Dahil ta ka di ti rason no apay asinarong karanak dito'y balay mi? O sige, pagsaritaan tanuan niya dahil ta. Apay ka di? Ay, diyan ngamin kaayan ayat ko. At dadi yun nagkinawatan? Awan matkit di, pare. Anya nga ron ti pagkaskastam? Mariribukan nak lang amin. Apay nga road. Imbagak ngamin nga agkasar kamin. Ngam di na kayat. Agbirok kami pa'y kano iti trabaho mi. Wen mat pare, husto timbaga ti kaya nayat mo. Agbirok kayo pa itinatalgad apang gadan nyo. Sakbay nga agasawa kayo. Nabayag kami nga agayan ayat. Iso akayat ko kuman nga agsimpa kami. Dumanon tulat ta dayta pare. Ngam no ita, agsapul ka pa iti panggadam. Tapno maisaganaam ahusto ti panangasawam. Oh, siya kung ti agbayad iti inorder ta. Mangankan. Agsina tamanan intong naramdama, Julene. Ay, makapaliday mat. Ay na, saan ka ka din nga agliday? Sana pali, ta nag-date tamatan. Una, ngam sa balilat ta, no kanayon tangag kadwa. Dumteng to dayta, Ronnie. Agkasarta ko mga minin Unto, ngam saan pa nga ita? Apa di mo pala kayat? Adan kamutan iti trabaho. Kan oray siyak. Adan pati sursurutak a construction. Adang agpaisun trabaho. Ngam saan pa'y a permanente. Kan oray sika. Saan mo't a permanente ti trabaho? Ay, kunak lagik din umanugot kan. Tadaan kamutan iti trabaho. Di ka agapura. Dumanon tulat na dayta. Alakit din. Ituloy tantimangan. Ronay, apay ngay. Di mo matan ipaspasyar ti kaayan-ayat mo dito'y balay. Wen nga raud. Ipasyar mo atap no makita na ti kasasaad tayo iti biyag. Makumikom iti trabaho na, nanang, tatang. Ay kasta ka day. O nanang. Awan ka di pa'y ti plano yung nga agsimpa. Imbagak detan kan kuana, nanang. Ngam kunana sa ganaan mi pa'y kano. Gusto may timbaga ti kayan ayat mau. Rumbag lang sa ganaan yaw. Tanarigat ti makiasawa. No saan kayo pa'y anakasagana. Kailiw ka una yan, Julene. Uray siya, kailiw ka Ronnie. Nabayag mat ngaminan asaan ta nag-date. Umanugot ka kumangaminan Tagasawatan.
Apay, adan urnong mo? No adan urnong mo, o di agkasartan. Kaslasaan pa nga umdas ti urnong ko. Ngam, agdenatan. Sa tanto agkasar. Anya? Ay, sana. Diyak kayat ti kasta. Saan abale, tagkasar tanto. Kahit kung amin, amaadaan ta iti anak. Saan, Ronnie? Diyak kayat ti kasta. Ti kayat ko, legally married tan sakpay amaadaan ta iti anak. Anya? Sungbatan nakman, Julin. Talaga ka di nga iayatan nak? Uwan mat. Apay nga rod adi mo kaya't ising-singasing ko. Gaputa saan ang maiparbang. Anya? Ala. Tangay di mo kaya't amin akit kidawak. Agbrik ta nga rodin. Anya? Nalawag ti imbagak, Julin. Agwin na swastan. Sumot lang akaslasan ta nga agayan ayat. Kaanong tupay nga umanugot ka nga agasawa ta? Sige. Nukas ta ti kayat mo. Agwin na swasta nga rodan. Kat sampay la kuma. Tamakabirok ka adagos iti agbalin nga asawang. Nag-break kayo gayaman kini Julin na kaya na ayat mo. Uun pare. Sayang. Na maababae ni Julin. Ngam nag-break kayo matan. Ay, konservative launay, pare. Kunak nga agden na kami. Ta sumarunong to ti kasar. Ngam di namot kayat. Ure asino mat ababae. Di na kaya ti kasta. Siyempre, kayat nagkasar kayo pay. Yam amunak man gid di itinakunam idi kanyak agayam mo abalasang. Ni Vanessa. Yam amu ka kumaidi. Ngam kaayan ayat mo mat ni Julin. Sige pare. Yam amum kanyak ita. Si kagayam ti ko na ni Jerry agayam na? Vanessa. Pudno gayam ti imbaga ti kumpare. Sexy, kan napintas ka. Thanks for the compliment, Ronnie. Sapay ko ma. Tamagustuhan na kas pagayam mo. Apay kumangay adi ka kayat apagayam. Makitak mat kat nasingpad ka. Kan naragsak ka akad kadwa. Agyaman na, Vanessa. Ala, intamanganin. Sure. Magusto ak launay data, Ronnie. Kumusta kayo ka ni Vanessa? Kinapudno na pare. Inaram kon. Di nakpay sinumbatan. Uy, alisto ka pare. Ketun pare. Tapno didak maunaan. Sabagay. Ala, sabi lang ko mga rutasong batan na tidat-daton mo nga ayat. Barang pare. Tanong sungbatan na. Ikasar ko na dagos. Uy, talaga mo ta. Alang rod, ipasnak mo ti agaram kan guana. Kumusta ti indarirag ko apanagayat kan ka, Vanessa? Mabalin ka di nga ibagam noon niya tigasat ko kan ka. Ronnie. Aklo nag-asipupuso noon yaman ti isungbat mo kanyak. Nakitak ti kinapasnat mo anagaram kanyak, Ronnie. Kan makitak anapudno ka kanyak. Iso nga, aklo na kun ti panagayat mo. Oh, agyaman ak, Vanessa. Agyaman ak launay. Kat ikarik. Ayatan kan ipatag ka. Agyaman ak no kasta, Ronnie. Oh, jak mailadawan ti kinaragsak ko. I love you, Vanessa. I love you too, Ronnie. Tatang, nanang. Adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Adnya day taba raw. Iawid ko ni Vanessa iti kabiitan a panawan. Tagden na kamin. Adya. Ay, saan kayo pahimat ang nagkasar? Agkasar kamin to. Intun addan to umdas nga ornong me. Ay, sigurado ka iti day tangaramidam. Agden na kayo nga uray di kayo nagkasar. Wan, tatang. Ay, Ronay, nasaysaya at no mga kayo pa'y iti papelyo. Sakbay nga agden na kayo. Awan pa'y ti mabusbus, nanang. Saan abale?
Sumarunon to ti kasar. Hala, makamu kayo. Ngam no para kada kami kininanang mo, kaya't may ngagkasar kayo pay. Tatang, nanang. Kahit kung amin agdan na kami, tapno saan kami agsinapay. Mala, makamu kayo, no dahi tati nagsaritaan nyo. Ronnie, agdadagsanak. Anya? Kaya't mo asawan, adan baby ta? Wan. Nakaragrag sa kaklaunay. Kamaudyanan na. Tatang kenanang tan. Ad-adan nga aggageltak. Tapno adan to aramatam nga aganak. Ronnie. Oh, apay, Vanessa? Saan ta pa yan nagkasar? Nga maadaan tanton iti anak. Saan ka amadanagan, Vanessa? Apaman ang makaurnungak, mangalatan iti papelta. Nanang, masapul ang masisaryan ni Vanessa. Di nakabaalan ti normal a panaganak na. Ay, anyang arod ngay. Awan mabalin tayo. Tinapatag, makapagpas ngayon ti asawam. Ngam nanang, saan nga umdas ti kwartami? Kurang adayo ti urnong mi. Ay, Jakon amo ti aramidak, nanang. Jakmat kaya't abaybay ti asawa kan ti putot ko. Ngam anyangay ti aramidak. Kasapulan mo ti kwarta. Di mo pa kadanagan ti magastos. Mangbirok tayo iti mabalin na pagutangan tayo. Sayon to bayadan. Yamanak, nanang. Kat ikarigatak ngay trabahuan ti mautang yu a kwarta. Tapno adabusbusan mi dito ospital. Ronnie, may mayang kamay. Kasla na unaga ka na yun ti pampanunutem. Tatang. Adda ka di parikot mau. Awan, tatang. Ngam pampanunutok lang ti adda pa nagbiag tayo. Trabaho ak trabaho. Ngam agkurang latta ti matmat gadak. Sa anak pa yun ang makabayad ito utang mi. Kat ita, agsagit pa iti putot ko. Pangalaak nga iti busbusan mi. Nukas ta nga ospital mi. Ay, dakila parikot nga paiso da ita anak. Kastoy gayam ti adan iti pamilya, tatang. Nudamo, nalagan laeng. Ngam bumay bayag. Marik namon tirigat na. Pudno da ita, parok. Isungarod ako ide asaganaam iti husto ti panangasawam. Tasaan na maala iti dinadarasudos da ita. Oo nga ron, tatang. Katusto ti imbaga idi ti imuna kaayan ayat ko. Arumbang asaganaan mi pa iti amin. Sakbay kami amaadaan iti anak. Ala, di mon panunutin da ita. Tirumbang aramidam ita. Aggagit ka. Agsalukag ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Agbababawi ak gapo iti dinadarasudos a desisyon ko idi. Ngamawanan ti mabalin ko. Taad daditan. Kat ita, dakkalan ti putot ko. Kat agtintinulong kami nga agasawa. Nang runa ita, tamarik namin ti rigat ti panagbiag. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Ronnie. Pagayam, Ronnie, pudno la unay, asakbay nga pamilya ka, kat nasken ang nakasagana ka. Nga addaan ka iti urnong, kas pagsamma kadam. Ala, ituloy iti agsalukag, para iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ronnie, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Dorina at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sinong batak ni Jerry, gaputa mariknak nga ay ayatek. Ngamjak ni namnama nga damot gayam sa bali nga ararman na. Kastoy man dagiti paspasama. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan ni Dorina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Dorina, imayak, taday bagakan ka. O, anya day ta, Maria? Ngamin, nakitak da Jerry kan pindong, imo nagday balay da Julie. Apay, anya ti kayat mo asawan iti day ta? Siyempre, mapandaar man ni pasosyal a Julie. Kundi sosyal, ngampadak mat amarigrigat laang. Anya? Siguro, kinuyog lang ni pindong ni Jerry. Agayan ayat kamin ka ni Jerry. Iso analabit ak kinuyog nala ni Pendong. Iso ti agaram, saan ani Jerry? Sapay la kumaatakas ta. Ngamin, awan lat pamatik nga ipaypayso na ka ni Jerry. Dahil pay ti kunam, ay ayam nala dagiti babae. Pangaasim, sarda nga mo ni Jerry. Amok matkat, agusto ka kan kuana. Kat amok akayat mo adadaulan kanyak tapno i-break ko. Anya? Ay, dang nga kamot anya. Ala, no saan ka mamati? Sige, makaammo ka nga rudan. Sarda nga mo ti kaayan ayat ko. Tauray anya ti bagbagam. Sa anak amamatikan ka. Hello, Dorina. Nasaya at nakita ka dito yung waiting shed. Apay, Julie? Ibagakon kan katipod, no? Saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Anya ka diti sasawang? Sorry ha, ngam siya kon ti ay ayatan ita ni Jerry. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? No saan ka mamati? Damagam day takan kuana. Ni, apay, Dorina. Anya ti maipay ko. Napanyo ka no inaram ni Julie. Asino ka diti nagaram? Sika? Wano ni Jerry? Ha? Kwa? Ibagam ko matipod no kanya. Ni Jerry tinagaram kan ni Julie. Anya? Kinuyog ko lang. Ngam amom akaayan ayatak ni Jerry. Ngam apay nga intulok mo. Kuna namat asaan. Ha? Ag gusto launay ni Jerry kan ni Julie. Day tatipod no. Sana pud no dayta? Awan mat imbagbaga ni Jerry kanyak akaayan ayat na ka. Kastagayam. Si kalaang mat timang ibagbaga akaayan ayat mo ni Jerry. Ngam awan mat nasasao ni Jerry kanyak. Basta ti kunana kanyak, ay ayatan na launay ni Julie. Sige, agyaman na kadagiti imbagam. Kastagayam ha. Pues, agrinisot kami ka ni Jerry. Jerry, kayat ko amangag kan katipod no. Ay ayatan na ka di? Wano saan? Ay ayatan ka, syempre. Ay, agyaman nak. Apay ka di adamdamagam. Kayat ko lamang nupod no nga ay ayatan nak wano saan. Agdwa-dwa ka kanyak? Saan? Si kakit di mat. Agdwa-dwa ka man kanya ako na kunak. Jerry. Ala, mudtuyin tay bulbuludak a kwarta. Tadda pangusarak. Bayadak tumadlaeng. Sige, mabit laang, tainak alaan. Anya ka diti bagayo kanyak, tatang? Anak, talaga ka day akayan ayat mo ni Jerry. Unmat,
Apay aya? Kasanukat kunada jay istor nga da sa bali nga arman na. Anya? Ay, di kay mamatpati tatang. Siyak laang ti ay-ayatan ni Jerry. San mabalin ti kasta, Dorina? At da ka lang arudan anobya na, ita, agarem pa iti sa balay. Siyak ti makalaban ano kasta. Bayan nyo ka din, tatang. Katsika, saan ka palukloko? Intunkuan si kamot lang ti kakaasi. Di naktulukwan ni Jerry, tatang. Agtalagkakan kwa na. Palagipan ka laang mata. Tanya nga iti amom. Amang ano nakasingsingbat no nakasango ka. Ang aminto nakatalikod ka, agaraman iti sa balay. Tatang. Mapanak nakaklakas tatiar aramidan na. Makaraman kanyak. Ni tatang mo. Basta, di ka unay agtalagkan kwa na. Kang runaan na, agan-anad ka. Ni Julie day tamasabat ko. Hi, Dorina. Hi. Sa di na ti papanam? Mapanak ni balay da Jerry. Kasta? Apay, da kayo kadipay laang aging gaita? Wan? Tapno ibagakan ka. Sinong bata ko ni Jerry? Anya? Sorry ka laang, Dorina. Gaputa saan na kan nga ay-ayatan ni Jerry. O sige, ditakan. Anya ti kunana? Sinong bata na ni Jerry? Nas ka na makasaritak ni Jerry. Oh, nakapalas ka magkayam, Jerry. Rumor ka di? Adda pagnamita? Wen, Sa dino ti papanam? adda mapan ko i-follow up at trabaho. Adda akmatla di ti balay yun. Isong agsarita ta kumapay. Anya ka diti bagam. Ibagak laeng. Nga agwin na swasta laengan. Anya? Diakon orayan ang masaktanak iti husto. Uray ni tatang ko. Nadamag na nga agar-arom kay ti sabali. Idin to taagayan ayat ta. Ha? Saan ako nagpalpalikaw pa, Jerry? Agwin na swastan. Sige, agpakada akon. Di nakman lalinapdan na pumanaw. Nalabit apod no asinong bata na ni Julie. Oh, anya, mamatikan kanyak? Daytan tumat ngamin, tawan pamatim kanyak. Inbagampay adadadaulak la ni Jerry. Gaputag gusto akmat kan kwa na. Sorry, Marina. Amom, Dorina. Awan pa naggusto ka ni Jerry. Gaputa amok mat aplahi, boy. Pudno, adala nga na. Ngamjak kalkali kaguman ti makiayan ayat itikaskan kwa na. Imbagpay ni Pindong Tauray simple la abaro, tanasingpad. Ala, di kan sumaningrot akasta. Awan gapo na asangitam ni Jerry. Tano agtultuloy ti ayan ayat yo. Agtultuloy mo ti pan nakapasakit mo. Uwan, Marina. Sorry manan Naggapo iti ayan na itay. Kat naglayo na ko dito ayan mo. Tapno agkidawak iti sorry. Awan anyaman na, Dorina. Basta tilaglagi pam. Agpagayam ta. Katjak kayat ang maisagmak ka. Awan anyaman na, Dorina. Basta tilaglagi pam. Agpagayam ta. Katjak kayat ang maisagmak ka. Sapay kuma, takas-taka kumamot kanya. Anya ngay anak, di husto jay kunak. Tatang. Hanggang bayamon. Tikit di aramidam, ipamaysamon ti trabahom, katagurnong ka. Uwan, tatang. Saan mo na pampanunutan ni Jerry? Pagsasawak na dyan, makitak. Saan ang tatang?
Bayan nyo latan. Awan anyaman na kanyak no nasaktanak. Kan may isa, saan ko atagi sayangan? Gaputan na amwak a playboy mo't gayam. Nasayat no kasta. Sana bale, tamakasarak kanto iti nasaysaya at ngam isaw. Uwan tatang. Katinton maminsan, saan mo pa'y lasong batan ti agar-aram kan ka? Aging gaadi mo maamuan ti pudno nga ugali na. Anya nga Dorina, damag ko nga imbreak mo ni Jerry. Uwan, in break kon. Jak amo a girlfriend na ka. Ti kuna na ngamin kanyak, kat agar-aram pailakan ka. Diyak kaya to na pagsaritaan, pendong. Maawatan ka. Katsi ka, agar-aram ka kadimat ka ni Julie. Saan? Kinapudno na. Kinuyog ko laidi ni Jerry nga agaram kan ni Julie. Sinong bata ni Julie? Isong agayan ayat dan. Di, sige. Awan na sakit bakrang ko. Dorina, mabalin ka diti sumarungkar kan ka? Uwan, awan matparikot. Ngam ibaga kon tipudno. Awan panggap kon amaki ayan-ayat. Ne, apay ngay. Daita ti pangadang ko. Ne, at danjip apagluganam. Sige inakon. Agyaman nakiti panang kadwam kanyak dito waiting shed. Sarongkaran kanto inton rabi Dorina. Oh, agkapetan. Adto'y ti kapen. Agyaman nak, Marina. Nadlaw kung asaan ka nakakonsentrate nga trabaho Ha? Ako Adda ta dito yung office, friend. Lipatan pa lang ni Jerry. Saan nga iso ti pampanunutan? Sino nga, Rod? Imposible, ani pindong. Ay, anyala ditan ti bagbaga. Alang Roda na, agkapetan. Hitay pa'y amabisinak. Agyaman na kiti kape. Dorina, kita ang dagiti masabat ta. Lumiklik ta. Ay, saan Apay kumaan lumiklik ta. Umay ka, kasarita ta ida. Oh, anyan. Nailat at talaga ti lubong. Tada kayo pa'y ti masabat mi kini Cherry. Well, Kat, anya kuman, nada kami ti masabat yo. Sa bagay, awan matkat gidakas na. Saan ka di, sweetheart? When, sweetheart? Oh, anya, Dorina. Umapal ka kada kami kini Cherry. Kita umat ngamin talangam Anya? Apay, napintas ka aya. Ikataman ta make-up mo. No asino ti mas napimpintas kada kayo kan ni Dorina? Anya? Kunam ta nagpuskol ta make-up mo. Ha? Intaman lang ang Dorina. Intan! Di nakarot ti kuyod Ha? Napintas ka no? Kunam ta naka-make-up. Allah, si kamot kang ti masuron. Agim pipintas laday jay. Angam, adayong anapimpintas ka ngam iso. Imayak Dorina, takidawak iti pamakawan mo. Kinapudno na, saan ko nga ayatan ni Julie? Anya? Dahil tatipudno. Inam-amiris ko talaga tiriknak. Kat na-amiris ko asikatikayat ko. Lading itak, Jerry. Ngam saan akaskan katikayat kong agbalin akaayan-ayat ko. Ikan na kumapay ti may kaduagon daway. Saanan? Namin pinsanan anapunas ti panagayat ko kan ka. Pangasim. Ikan na pa iti sabali akong daway. Naglaka anapunas ti panagayat ko kan ka, Jerry. Iso arumwarkan. Takayat kon ti aginana. Ulitat. Saan kan ngay ayatan? Kan saan akaskan ka ti kayat ko akaayan-ayat. No bilang taagayatak pay. Ni Julie, ti agturong dito paraangan. Dorina, Anya ti maipaay ko, Julie? naglaing kamat at talagaan niya. Tanagsubli ti panagayat ni Jerry kan ka. Anya?
In-break na ko ni Jerry. Kat kuna na asi kakanugayam ti ay-ayatan na. Ngam ibagakmat kan ka, Julie. Saan kon apagtatak ko na ni Jerry? Si katiga po na no apay nga in-break na ti lalaki nga ay-ayatan. Awan bibiyang ko. Kan saan asyak ti guraam? No saan na kan nga ay-ayatan ni Jerry? Awan mabalin mo. Gaputa si kati kayat na. Ulitak manana. Saan kon apagtatak ko na ni Jerry? Pangasim, Dorina. Ikan na kumati bundaway. Gaputa talaga asi kagayam ti ay-ayatek. Lading itak manan nga ibaga. Ajak kayatan ti makiayan-ayan. Ngam, Dorina. Jerry, playboy ka. Nagduduma babae ti kayat mo akaayan-ayan. No kastamlaang, amangan no maisagmak ka. Iso ang mabalin ka di? Agamiris ka? Kat ilintag mo ti kasta nga aramid mo? Sikati ay ayatak ita. Awanan sa bali. Saan kan nga agsubli-subli pa'y diti balay? Gaputat talaga asaan kan akayat. Sapay ko ma, tamaudin daytoy nga isasarong karmo kanya. Saan kon nga inikan ni Jerry iti may kaduagon daway, Mr. Lonely? Damag kulaangan na nagsinublianda kini Julie. Ngam kanayon ti panagapada. Kat ita, nakakonsentrate aklatan iti trabaho. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Dorina. Agyamanak pagayam Dorina iti da ito apakasaritaam. Ala, nasaya at met no kunam ang nakakonsentrate kalatan iti trabahom. Kat agurnong ka para iti masakbayam. Tatima ko na nga ayat, saan nga innapuraan? Kat husto launay tinakunan ni tatang mo. Ano agayat kan tupay? Takwatem pay nga umuna tipod no nga ugali na, sakbay asong batam. Iti kasta, mailiklik ka iti pan nakapasakit. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Dorina, iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jasmine manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Talo atawan ang tinapalabas sipod pimusay tinobyok ani Christian gapo iti aksidente. Ngam aging ga ita sa anak pay anak kailiwliwag. Adu ti inreto ti best friend ko alalaki ngam awan ti nagustuak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jasmine dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Abe akas naman ti isa mo si ka April. Adamanan iretok kan ka, Jasmine. Ay na, best. Kunak mat asar de nga mo ti mangireto kanya. Adun ti naireto, nga maging gaita. Awan mat nga rod magusto kadakwada. Agbambanong kalaan. Di mo ibaga nga aging gaita, kat ni Christian lata ti ay-ayatam. Talo atawanan tinapalaba, sipod pimusay ni Christian, bes. Panagkunak, panawanan tapno ag-move on ka matan. Saan mo't akas karina akas ta? Yamin, aging gaita. Masaksak ta anak lata. Numalaglagip ko, day di Christian. Saan ka madanagan, bes? Sigurado ak
magustuam ti iretok kan ka. At business trip ko ita, ket ang mga numarabyan na kagawid, Jasmine. Ni Mami ngay, Daddy. At duty na ita. Okay. Sika ngay, saan ka kadya rumwarita? Awan mo't papanak ita, Daddy. Nukas nga rod, sika pa lang ti makaamo dito'y balay, iha. Juan, Daddy. O may ti best friend ko ington madamdama dito'y balay. Okay ka di lang kada kayo? Sino a best friend mo? Ni April, Daddy. Okay lang, iha. Amukmet ang mapagtalkan ni April. Oh, anya pala ar-aramidam, Jasmine. Anyan kayat mo asawon, April? Agpelas kan Itay pa yung agururay ni Leo iti park apag-datean nyo. Kasla masaduta ka mapan? Kasanungay no ni Leo gayam ti ka forever mo. Kasanungay no saan? Ay na, di ka maawanan iti namnama, bes. Anya nga iti ammom. Ay, aging ga ita. Ni Christian latta ti ay ayatag. Ulitak manan, bes. Talo at awanan tinapalabas, manipod pimusay ni Christian. Basta, isulat tati ay ayatak, best. Ay, aday ta ka manan, bes. Akseptara mo nga awanan ni Christian. Kat daytoyan ti realidad, anasken asangwam. Itay kakadipay dito'y park, Leo? Wen, ngam okay lang kanyak. Pasensya kan. No naladawak iti oras ang nagsasaritaan tayo. Okay lang. Husto gam timbaga ni April kanyak. Napintas ka. Agyamanak, Leo. Agtugaw ka. Agyamanak manan. Ituloy ta tek sarita. Tapno maam-amuta ti tunggal maysa. Agawid akon, Leo. Balot? Rumabiing aminan. Balot? Mano nga oras tan dito'y park. Agyaman na kiti oras mo, Jasmine. Awan ang yaman na. Wen gayam. Sakbay pumanaw ka. Anya? Mabalin ka di nga lahat ti number mo. Eko, pasensya ka ngam. No di mo kayat. Okay lang mat kanyak. Agyaman nak, tamaawatan nak, Leo. Oh, kumusta ti date ka ni Leo, Jasmine? Agmalmalam ang nagsarsarita kami. Ngamawan mo't maritnak nga spark. Anya? Masabol ka di pa nga adda spark. Di ka man nagkatawa dita? Kat no nataarmat ni Leo. Wen, husto ka. Natar ni Leo. Ngamawan mariknak apa nagayat kan kuana. Ay, sayang mo't, bes. Narigat mo't no ipilit tayo. Saan ama iparbang? Kasano ka nga rod itan, bes? Agbaak ka nga rod. Nukas tatigasat ko. Awan mabalin ko. Mami, ni kati insan Aileen dya imawag itay? Wan, Jasmine, anak ko. Anya timbaga na kada kayo. Agkalaysada ka nun itinobyo na inton umay apulan. Padno ka di? Wan, makita umunan ang makiasawa. Idinto ta inauna kang iso. Ni Mami. Ay nanak ko, sipod pimusay day di Christian. Awan pa'y inyam amom kada kami kin ni dadim ang nagpalin anobium. Addan to ka di, Mami. Sigurado am laeng anak ko. Tadi, kayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Amom matan, agmay saka nga anak mi kin ni dadim. Anya man ang ti pagsaritaan ta, bes. Apay ang masapol adito'y coffee shop pay laan. Kasapulak laang ti kasarsarita, bes. Aywan gayam. Agdamanan ireto kan ka, bes.
Asino manan? Mabitlaan nga. Ipakitakan ka tiladawan na. Oh, aday ta. Kitaam. Ha? Kaslag patpadada ka ni Christian iti mata. Ay, kunakon kat. Harold tinagan na. Kabats ko day ta iti high school ak. Kitaam mo, nagwapo. Kan saan lang aday ta? Naanos kan nagagatpay. Sa dino ti kaya't mapagsarakan nyo. Saanan? Apay ko maasaan? Adong tinaeretom kanyak, bes. Ngam aging gaita. Single aklat ta. Ipadas mo manan Anyang iti mo tayo. Amangan no ag-click kayo. Ay, pasensya kan, bes. Ipuspon tayo pailaon ti meet up yu kan ni Harold. Adda ka no ngamin emergency iji ayan na. Okay, best. Awan parikot iti dayta. Awan ka di taramidam ita? Awan. Off ko ita. Sumurot ka nga rod kanyak. Tapno saan ang masayang ta outfit mo. Adda family outing mi ita. Ha? Uray saan kan ang mangalay ti badong. Pabuludan kan tulatan. Family outing yo? Ngam apeng isurot na. Takas lakabsat ka matan, bes. O sige. Agyaman nga rod no kasta. Nagasatak. Tanadaanak iti best friend akaskan ka. Uray siyak mo't Nagasatak. Tasika tinagbalin a best friend ko, Jasmine. Isuot mo dahi ito, Jasmine. Tag-swimming tayo man. Tupis mat dayta. Alakit din. Sigurado ak maibagay dahi kan ka. Awat ka di dadto, ma? Awanan. Dahi talaan ti maipabulod ko kan ka. April! Anya dahi jay, kasinsin Vince? Amangan no adda extra atawal mo, amabalin amabulod. Dahi talagayam. Mabitla ang talaan. Nay! Insan? Damot gayam surot mo akadwam. Wan. Ni Jasmine, best friend ko. Nice meeting you, Jasmine. Nice meeting you. Vince. Vince tinagan ko. Okay. Nice meeting you, Vince. Excuse me. Adto yung titawol abulbuludam, insan. Italaang anadlaw ko, bes. Di anya, April. Bagay kayo matgayam ka ni Vince akasinsin ko. Ha? Nakita. No kasano aming mingmingam ti kasinsin ko itay. Uy, di mo pigsaan. Ang mga nadamakangag ka. Anya ko maitanod damakangag. Single ka. Single mat ni Vince. No kasta. Single mat ti kasinsin mo? Uy, kunakon ka. Dakas ka dinuak sa ludsudak. Ibagamlaang no ni Vince akasinsin ko ti kayat mo. Tapno saan akong amabambanog ang mga retreto kan ka, bes! Ay, nakabaybayag mata ni April. Mapan na mangala iti inuman mi, nga maging gayta. Awan pa'y. Hi! Oh, hi, Vince. Mabalin ka niti agtugaw iti abay mo? Sige laang. Agyamanak, Jazz. Jazz? Kastama ti kanayon nga yawa kanyak ni Christian, hindi si Bibiyag pa'y. Napauli magkamaten. At da ka di na isawang ko, di mo nagustuhan? Ha? Awan. At dala na lagip ko. Mabalin ka di amaala ti cellphone number mo? Ha? Tapno na lakakaatiksan. Kuha nga min, Vince. Ngamno di mo kayat nga itad. Na April langan ti pangalaak. Ay, sana. O sige, mudto yan ti cellphone mo. Tay save ko ti number ko. Apay nga ita ka laang, April. Kunang maing kalamangala iti inumanta, nga nakabaybayag ka man. Nakita kami nga agsarsarita kayo iti kasinsin ko itay. Iso adyak kayat adisturbon ti panagsarita yo. Sika at talaga. Hay,
No amok ani Vince sa kasinsin ko gayam ti kayat mo. Di sa anak ko man anagbanbanog anang iretreto ken ka. Sikaan talaga, Bes. Ay, naimbaglangan. Tayong surot kay ti outing ni Bes. Dito'y mo gayam ama-am mo ti dawan mo. Saan pa yung anang daton ni Vince kanyak? Ita, dawan, kun namkit din. Kat, isang tumot laang ti pagturungan na. Kasano ngayon? I-cancel kon ti meet up yung ka ni Harold. Tadamot ka ni Vince, iti biyag mo, Bes! Kasano nga dayta, Bes? Napunaw mo tan tilugan. Anya nga yan ti paglugana. Sapay jak mo't kabisado da ito'y alugar. Ang mga numapo kawak-laang no agkumyuta. Adda na panunot ko, Bes. Anya man ang dayta? Adda motor ni Vince. Hoy, di mo ibaga nga iso ti kadwa nga agawid. Oh, sana bale. Ta safe ka no ti kasinsin ko ti kadwam. Anya? Agrobat kami ninton madamdama. Urayam ni Vince tadabit na panan na. Isupay lang ti pakiangkasam, wan? Bye, Bes. Ingat. Katawagan na no makasangpet kan ije balayo. Awan mat tanda April. Itay pa'y anang grupwat da. Kasanumat ngamin, nakabaybayag ka itinapanam. Saan na bale? Siya kung ti makaamo amang itulod kan ka. Amom ka din, o sa dino ti balay mi. Saan pa eh? Ang maamwak to, taadda ka mat amang isuro iti dalan. Okay lang, no itulod na, Vince. Una, awan mat siguro nobyo nga agungat. Wan? Awan, Vince. Dahito'y kaditi balayo, Jas? Wan? Umunag ka. Agkapay-kapay. Kaslaman siyon mat. Umunag tang harodan. Agkapay-tapay. Saanan, Jas? Oh, iha. Sino day tanang itulod kan ka? Mami. Iso ka di tinopyo? Ni Mami man. Ni Vince day ta. Kasinsing ti best friend ko. Oh, kunaklakit din no iso tinopyo, iha. Agbagay kayo ngamin. Bala iho, umunag kapay tagkape tayo. Okay, ma'am. Di na kawagan iti, ma'am. Tita ko namlatan, iho. Sika, masapol gayam ani Mami ti mangayapkan ka. Madanaganak ngamin, Jas. Kunak no istrikto dagiti naganak mo. Saan mat? Agyamanak, Jasmine. Para iti anya. Syakit iti rumbang agyaman kan ka, iti panang itulod mo kanyak. Gapukan ka. Naadda anak manan iti baro anam nama. Anya? Ay na, bisin mo lang dayta nga ibagbaga, Vince. Damo pa'y laan nakita ka. Kat marik na akong nga agayatakan ka. Vince? Sa anak amang rabrabak, Jas. Sige. Nupod na dayta nga imbagam. Kabailam ka di, ti aguray? Day talagayam, Jas. Basic day ta kanya. Kabailag. Gapu iti tulong ni Vince, nakamove on akon. Napanagnakakngarod apudno ti panagayat ni Vince kanyak. Isu asa anak ang nagpangadwa anang aklon kan kuana. Ita, agdwa atawanen ti relasyon mi, kat plano min ti agkalaysa. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Jasmine. Jasmine, pagayam ko, agyaman ak iti da ito apakasaritaang. Itapay laang, kablaawan ka, iting kay to panagkalaysa kini Vince. Kat babaan itinapudno a panagayat yu iti tunggal maysa, maaddaan kayon to itinatalina ay abiyag, kan naragsak a pamilya.
Bueno papagayam, may kanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinged, itinagan a Jasmine, iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Sound effects, Joffer Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kabiting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan adayan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Gapo ta kayat ko amang ngegan ti opinyon nyo may papan iti kapadasak. Napasakitanak ken ayat ket may papan iti daytoy ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dayan dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di. Adin akon ay ayatan, Gerald. Saanin, Dayan? Nagsakit mo tanday tangay baga. Ay na Dayan, di mo ngaminan kasarsarita day jay alalaki. Nagrana kami ngamin ijay mo, tatang. Iso akin asaritak. Kat kun ana at talaga adin akon ay ayatan. Nagkidaw ka di iti dispensaken ka? Saan, tatang? Awan apulos tinanggag kukunkwana. Nga oray may sala a pasensya. Ti awanan bain a lalaki. Makitak tulaeng tapapispisak. Saanan, tatang? Amangan no mairubo ka pa'y. Ngam pinasaktan na ka. Rumbang laeng amaikan mat iti pagnakman na. Saanan, tatang? Ngam sapay la kuma. Tadi na aramidan iti sabali ti kasi tinaramid na kanyak. Namin adun adaras a pinasaktan na ka, anak ko. Isu adya kon mapalabas da ito'y apanang pasakit na manenkan ka. Ngam sikat ti madaksan no kas pangarigan, tatang. Ay. Isu abay-bay amon. Sana bali. Kabaulak mo ti amin. Sigurado ka? Wen, tatang. James, agyaman at na nakisinarak ka kanya. Awan anyaman na, Dayan. Kabaulak nga isakripisyo ti oras ko para laangkan ka. Agyaman ak manen, James. Apay akas tamanan ti rupa. Nagsangsangit ka manan niya. Ha? Uray di mo ibaga. Amuklatan at iix mo ti makagapo. Ngam, Dayan. Gusto ko man. Agmuon ka ngaminan. Diyak kayat nga agsangsangit ka. Maasyanak unay kan ka. Nasakit tinaramid na kanya. Diyak ninamnama akas to'y ti pagbanagan ti amin kada kami adwa. Nasakit nga agpaiso. Nga masapol nga aklunam. Tanuday talaang ti pampanunutam. Sigamot laang ti marigatan. Ala, husto, Dayan. Umisam ka man, kindi. Sika talaga, James. Kasta, Dayan. Umisam ka. Agmubong kan. Tikit di masakbayam ti panunutam. Agyamanak iti daytaan na ibagam. Ala. Intan mang kita iti gatangan ta.
Ay na, panagkunakit agayat kan kadayjay a James, dayan. Si Kamat, Jolina. Tila mapampanunot mo. Ay na, friend, sa anak anayanak idikal man laeng tapno jak makaawat. Permiti effort na. Kan ar-aramidan na ti amin para kan ka. Isa pa nagkunak. Agayat dayjay kan ka. Angam, awan mo ti bagbagana. Amangan no agur-uray pay laeng iti umno a panawan. Kan may sa, amuna na broken-hearted ka. Iso asaan pay nga agaram kan ka. Taapay kumangay. Siyempre, ang mga no ibagam agun-gun dawayan na ti panagsan sa noong mo. Ha? Wan, masigurado nga darik na kan ka. Iso nga special ti trato na kan ka. Siguro. Ngam ne, di ko na kan ka Nubilang man tagaram, adalem pay anaimbag tiriknam. Kan amwan pay, no talaga anasaya at ti kababalin na. Apay nga aramidam kanyak ti kastoy, James. Adon ti taktak mo. Tapno makadwaan naklang iti sadino man napapanak. Gapu ta ibilbilang kan kasmay sa akabsat, dayan. Napatagkan kanyak. Isong aramidag ti kastoy. Tapno naragsak ka. Ha? Undayan. Katsapay ko ma. Tawan ti sabali apang ipapanam iti daytang aramidag. Awan mo't kit di, James. Apay ko maapanunutak daytangay. Amangan ngamin no ibagam. Agunggun dawayak ti pan nakapasakit mo. Isong aramidag ti kastoy. Saan, James? Awan iti panunot ko dayta abanag. Jolina, ano samti agawid asiksi ka, ha? Apay, ag-overtime ka? Saan mo't kit di? Apay nga rod ako na mga gawid ak asisyak lang. Agsabat kami ngamin ka ni James. Ha? Agpaiso? Kat, sigud mo tin arom-romar kami Saan na nakaskas daaw dayta? Wan matkit di Ang kasla na idumduma daytoy nga irurwaryo. Ha? Wan friend, kita man kasta unay ti pintas mo. Nakabistida ka pa'y iti nakapimpintas. When tapno saan mo't nakababain ka ni James? Sa bagay mo't kit di Alang nga rod, enjoy your day. At damat gaya man ka date mo, anak ka. Nakaaman nyo, tatang. The best friend mo Ay, talaga day Jolina. In text na niya. Textmate kayo nga minkat. Normal la dayta. Sa nabalay, tawan mo't daduma nga ibagbagana. Kanawan ti dakas nga inistoryana. Sa bagay. When now, kaayan-ayat mo, jay ka di date mo. Saan mo, tatang? Nagbiitan ngay no kas pangarigan. Uray bastag katuluyan kayaw. Ay, saan, tatang? Friends kami laang ka ni James. No kasta. Date na tayo kung kunada date as a friend. Wan, tatang. Dayta ti exact definition na. Roses for you, Dayan. Wow. Thank you, James. Nagpipintasan dagitoy roses? Wan. Kasmatla iti kinapintas mo. Ha? Wan, Dayan. Mainaig ti kinapintas mo iti dayta asabong. Norosas ka kuma. Di kan kayat apurusan. Gaputa kayat ka nga agtalin na itipon mo. Tapno ka na yun ka makit kita. O nahimot dahitan abalikas mo, James? Nagunag Oo, Dayan. Naunag. Akas iti kaunag ti pamatag ko kan ka. Ha? Agpaiso ti ibagbagak, Dayan. Agyaman na kiti dayta, James.
Marik na ka talaga na patagakan ka. Kat sapay la ko ma, ta saan nga agkupas day taa pa nang ipatag mo kanya. Panagkunak, matmatnagan tiriknak ka ni James. Anya? Wan, Julina. Nasingpat ngamin. Kan talaga ang mariknak ti kinasinseridad na. Kunak tupay kat. Asaan laang apagayam ti pagbanagan nyo adto, ha? Saan mo't nga agar-arom kanyak? Agaram to, intundom ting ti panawan. Makitan to ano kasano? Wala, ngampatyak. Ison ti forever mo, dayan. Si kamot, Julina. Talaga nga advance ti panagpampanunot mo. Kat, anya nga rod ngay. Talaga akas ta ti panagpampanunot to'y best friend mo. Nakasagana ka kadin ang makiayan-ayat manen, dayan? When, James. Naundayan a panahon tinaglabas. Manipod na broken-hearted, ak. Iso ama kunak, ang naka-move on akon. Nasayaat mo't no kasta, dayan. Panawanan. Tapno sangwak ti biyag ko. Narigat mat no tilaang napalabas ko ti pampanunutak. Siyak matlaang ti lugi. Husto ka iti dayta nga imbagam, dayan. Saan arumbang ati napalabas mulatan ti pampanunutam? Tikit di masakbayam ti panunutam. Wen, katagyaman ako nay. Gaputad da ka akanayon amangan andingay kanyak. Awan anyaman na, dayan. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Napatagkan kanya. Julina, makiasawa akon. Ha? Really, Dayan? Wen, di mo ka di madlaw ti kinaragsak ko? Madlaw ko nga rod, friend. Ang kasla kala dayta May salaang atawon adita nagkita. Kat ita ta nagkita tamanan, daytan ti padamag mo. Anya nga rod ngay, talaga kas tatibiyag. At dadagiti ka nito, adi mo namnamaan. Sa bagay matkit di Kat, asino ngay tilaki gay? Francis, tinagan na. Amuktukan ka. Ha? Saan ani, James? Saan? Ay, kunak man no iso, ta-close kayo idi. Espesyal pa iti trato na kan ka idi. Close kami aging gaita. Ngam, sana nagaram kanyak idi. Saan aya ako nam idi amat-matnagan tirik nam kan kwa na? Wen idi. Ngam idi agangay. Napukaw matlaang. Nang rona idi saan nga agaram. Ngam aklunak. Agipakpakita idi iti motibo. Ngam awan mat ngamin ti ibagbagana. Aging gaan na inlabak ka ni Francis. Iso aday jay. Inaklon kon. Sa bagay, saan siguro ada kayo tinaituding ititunggal may sakin ni James? Makiasawa ka gaya man, dayan. When James, talaga siguro aday to yan tigasat ko. Sigurado ka kadi itinagdam? When? Ay ayatek kan ipatpatag ko ni Francis. Iso akayat ko ti makikalay sa kankwana. Jakon agsayang iti panawan. Ang mga numaagaw dapay kanyak. Naragsak ka kadi matlaang? Unay, James. Awan umasping iti kinaragsak ko. Apay akas na tilangam. Di ka kadi maragsakan para kanyak? Naragsaka ka, siyempre. Ngam apay nga rod akas na tilangam.
Awan, Dayan. Nakla at akla siguro. Kunak ngamin, no. Saan pa'y ang makiasawa ti bilang ko akabsat ko. Ngaman niya nga rod. No day tati pakaragsakam. Ha? Apay nga rod nga agluha ka, James? Ha? Awan, Dayan. Kat pasensya ka na. Jack matlang amo. No apay. Nakla at akla siguro. Ay na, friend. Nalpay ti abaga ni James at Manaw. Wen nga rod, Dayan. Jack mo. Jack maawatan teriknak. Apay nga taakas, Jay. Panagkunak, talagang agayat kan ka. Tauray la nagluwa, kabayatan ti panagsarsarita yun. Ay, Jack nga rod maawatan, Julina. Nukas naman bilang. Apay nga min asaan ang nagdaton kanyak. Idinawayaak pa'y laeng. Ado ti mabalin asumbat dayta, friend. Nalapit, saan pa'y anak kasagana? Wenno mabuteng amapaay. Wenno agururnong pa'y laeng iti confidence. Wenno... basta. Siguro, saan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa? Advance happy wedding, Manang Dayan. Agyaman ak unay, ading. Ang nasa pa unay ti panang kablaaw mo kanya ka. Wan Manang, kan awatom daytoy regalo mi kada kayo iti future husband mo. Ha? Apay anasapat ti panangitid mo, girlie. Gaputa saan akon ang makadaray iti kasaryo, Manang. Ha? Ni, apay? Pasensya kan, Manang Dayan. Ngam ag-flightak ngaminan inton umay a Huwebes. Ni, kalaat sa dayta Wan nga rod, kasmat lang iti pan nakiasawam kalaat mat. Anya? Awan nga rod ti mabalin. Kat, ni manong mo James. Ibagam adumar ay Saan mat lang ang makadaray, Manang? Iso nga impawit na ti regalo na kada kayo. Nag-flighten idi kalman. Ha? Nagsublimanan iji abroad? Kunak man no kunana atinan kayat ag-abroad. Gaputa kayat na kano ti makalipat, Manang Dayan. Makalipat iti anya? Kayat nakakano ang malipatan. Gaputa agayat kan ka. Ngam, naladaw ngaminan. Gaputa saan anaadaan adagos iti kirad ti pakinakam, amang ipudno kan ka iti marikrik nana. Anya? Aglalaok ti marikriknak para kini James, apaman anaamuak ti kinapudno, Mr. Lonely. Ngem ad-adda nga asi ti mariknak para kenkwana. Kanayon ko nga'y kararag asapay kumata maka-move on, kat masarakan na ti babae apara kenkwana, tapno sa anak met kuma ama konsensya. At dalatay iti parte ti panunot ko, ano sa anak kuma anaki asawa, nalabit ada kami tinagkatuluyan. Alakastan, katagyamanak, tuy pagayam mo, Dayan. Dayan pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay ti pakasaritaam. Kat ti may bagak, awan ti rumbang apakakonsensyaam. Gaputa saan ada kayo tinaituding ititunggal may sakin ni James. Kat iwaksim kumamatan ang mamimpinsan ni James di ta panunot mo, taadaan kan iti asawa. Kat rumbang nga isulaang ti pangibukbukam iti panagayat, panangipatag, kan amin mo. Tano kanayon mo apanunutan ti napalabas, amangan no day tapay ti pangrugyan ti Dio pagkinawatan iti asawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan adayan,
adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag? Abuaya! Nagrigatan na yat, mapay ka na yat. Iti mamitlo ang darag! Buwabang mo dit. Tigo na, tatang. Sana ya? Ketuan mait, Cesar. Agam ka na yun kang agpartak. Abay ngay. Tasan na kakayat ng iti babaya pagduyusan. Ay na, Cesar. No saan da kaakayat? Alangan nga ipilit mo tibagim. No ngay, pilitek, tatang. Uray pilitem. No talaga asaan da kaakayat? Awan maaramidam. Bumirog ka lang nga diti sa bali dita. Asino nga tatang? Kumusta ka matin nga ibalasang ko? Kaano ka nga ya makiasawa? Ha? Kasano ko ma ang makiasawa, tata? Katawan matbaro ang mangayat kanyak. Ha? Ay, iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y tinagaram kan ka? Kasladyak mamati, Berta. Pudno ti ibagbagak, tata Tonyo. Apay ka di? Wingayam. Awan ka di ti anak yu, abaro? Ha? Amangan no kayat nak. Seryoso kayo nga min tata. Angam kun kunaklaang dayjay. Tapno umisam kayo mat Naangaw ka mo't gayam, Berta, balasang ko. Kanya ti bagayo ay tatang. Nakita mo ni Berta nga anak ni Ana di takabangibang apuraw. Nakita ko na. May sa nurse nagtrabaho iji Manila. Di kotse. Kayat mo day jay anak ka. Tatang. Ana, anya iti panagkunam. Talaga nga ta nga awan pa'y kaayan-ayat ni Berta nga anak mo? Awam mo ti amok kabsat tunyaw. Kan may sa. Ibaga na kumamatlaang ano anda. Sigurado ka? Wun, kinapudno na madandanagan akmutan tanay. Bumakutin abalasang. Iso ako nakamangkitan iti pakiasawaan nangam di namat kayat. Kasta ka day? Agam apay adamdamagam kabsat tunyaw. Kabsat Ana. Anya nga tano, pagasawain ta da Cesar kan Berta nga anak ta. Ha? Ay kaawan dakes na kabsat tunyaw. Kayat ko Ay, kasarita man nga ron ni Berta nga anak mo. No kayat na ni Cesar nga anak ko. Ket no kayat na, nakasaganak nga gastos para iti kalaysada. Kamo dyanan na, maidistino akmatlaangan iti kaasitgan nga ospital dito'y lugar tayo, nanang. Ay, kasta aya. Nasayaat nga ron. Ay, anak ko, awan ka di pa iti kaayan-ayat mo. Ha? Jack masango day taabanag, nanang. Makumi ko makiti trabaho. Apay nga min aya. Madanaganak nga ron kan ka, tanay, manutawan mo nga maawang pay nobyom.
Da kayumot, nanang. Kasano ngay no awanak taon. Ha? Di kay man agsasaw iti kasta, nanang. Adayo pa'y ama pasamak dayta. Kan maysa, awan planok ama kiasawa. Sakit lang iti ulo ti itdan dayta. Anya? Idi pa'y lakumaan na kiayan-ayatak. Ano kayat ko? Amom, anak ko. Adda ka no ngamin na isang sangayan arik na tay anak ni Tonyo kan ka. Anya? Ni Cesar, ti kayat ko asawaan. Panagkunak, awan dakes na anak ko. Nagagatmot ni Cesar. Kan awan record ti pamilyada. Plano da nga raw ti umay dito'y balay. Kat, no syakti si ka, bata ka ti panagayat na. Tap numaadaan kamutan iti anak. Ay, jak kayat nanang. Jak kayat ti makiasawa. Kaslan naragsak ti panagrup-rupam ita pare Cesar. Uwan mo ta pare. Narigat mat No day talagsan sa nungon ti aramiday. Adamot sa bali di ta babae. Ti adal. Ada trabaho na. Ken napintas. Talaga? Asino ngay pare? Adda ka din sa bali nakarik na amon iti na isang sangayan ngayat? Adda pare. Ni Berta. Anya? Kat no inaunangam si ka iti 2 tawon. Wala ang matatawin. Kan may isa. It doesn't matter ka nung aron. Sa bagay pare. Husto ka. Kat kaano nga iti ipapantay ujay balay da Berta? Inton rabi pare. Barang no iso ti kagasat ko. Ay no, sapay la ko mataaklunan na ti panagayat ko. Numadanagan ni Berta nga amangan numabakatan abalasang. Sigurado, kayatan nakadayjay. Isu alala ingam, paray. Ading, ay manang Berta, kunak kuma. Anya ayat bagam, lari. Kuang amin, ni pare Cesar. Di na ka no maiturod nga ibagakan ka. Ti ayat na iti sangon-sango. Isu asya kon ti mangibagakan ka, manang. Panawan lakman dito'y lari. Adupay ti aramidak. Kalpasan na, maturog akton, tanabamban nuga. Ay ayatan nakakano ni pare Cesar, manang Berta. Anyamat ti makunam ngay. Ta ibagak adagos kan kuana. Ayan day ta Cesar aya. Adda di ta asidagla ang tirwangan, manang. Anya? Dengdenggan na ti ibagbagakan ka. Tapno mamati akan ka. Ibagam, ta iso ti umay ditoy. Pudno ka dit imbaga kanyak ni Larry, Cesar? Pudno, Berta. Ayaten ka. Apay nga rog nga umisam ka. Day timat ti makunakan ka, Saan ka nga ay ayatan? Kan iti uray ka ano man, awan day ta iti bukabularyok, Iso nga agawid kan, kat di kan agsubsubli ditoy. Anya? Ulitak, awan iti panunot ko ti makiasawa. Naawatam? Amangan no kung kuna na lang matkan kadayta, Cesar. Ngam kinapudno na at damit pa naggusto na kan ka. Diyak ka mo, tatang. Anyang iti aramidik. Ipakita mga interesado ka kan kuana, Di ka mamingga. Aging ga asong batan nati idadaton mo nga ayat. Kaya't nakto nga tatang. Awan kas iti padasem, Cesar. Kasano amaam mo makayat na ka? Numaupay ka matadagaws. Kasano nga'y daytoyan, Ana? San sa matakayat ni Berta nga anak mo ni Cesar nga anak ko? Anya nga'y ti aramidan ta. Ay na, siya kunti mangibagbaga, kabsat tunyo. Mangyag kayon itinuang ken baboy apartsin tayo dito'y balay. Iti kasta, mapilitan ni Berta ang makiasawa iti anak mo, kabsat tunyaw. Ay,
koreksyon. Abalayan. Kunam kanyak nga ruden ah. Taday tantumat la titurong na. Ay, kawan ah. Abalayan to niyo. Sige. Taisaganak ti may sa anwang. Ken upat ababoy ama parte. Inton sumarunong aldaw. Anya ka dito yung aramidan nyo dito balay mi, Cesar? Magparty kami diti may sa anwang ken baboy diti balayo, Berta. Taapay, Cesar, ah? Apay nga aramidam ti kasta. Kasi tinakunakon ken ka. Ay-ayaten ka, Berta. Umuna lang daytoy. Kisumaganad. Agkalay sa tanton. Agasawa tanton. Anya? Saan ang mabalin? Diyak kaya? Saan ka nga ay ayatan? Maayat naktumot laang. Ha? Makaamu ka! Umayak mampay aglemeng dito balayo, Merna. Ha? Ni, apay, Berta. Mabwisit ak ija balay. Agasam, nangyagdakit din itinwang kan baboy ija balay mi. Ay, makapasuron. No kasta, matulagan ti panagkalay sayo ka ni Cesar? Ay, saan? Jack ipalubos ang mapasamak ti kasta. Jack kayat ti makiasawa. Ni? No kasta nga rod, di ka aglamang sangwom ida. Anya? Isong agsubli ka matlaang iji balayo. Ay, Berta, makibagay ka kadakwada. No saan mo akaya ti makikalay sa? Di ilawlawag mo kadakwada. Naggapgapwam, Berta. Pinartidan dyan nuwang kan baboy. May katag sasango tayo amangan kada Cesar. Nanang, di yung lakat linapdan idan. Ay na, kasano alapdak ida ka awang kamait. Nunap na panam ngamin Damuda ka kayat mo ni Cesar. Ka nagnervyos ka la siguro, kunada. Anya? Naparting tinuang kan baboy. Iso nga umanugot ka na magkasawa kan ni Cesar. Nga anak ni Abalayan Tonyo. Anya? Abalayan pa'y gaya man ti awag mo kan ni Tata Tonyo? Ay na, umanugot ka kay din na magkasawa kan ni Cesar. Di nak ibabaeng, Berta. Sige, di kay agdanag, nanang. Tumulong ak madlangan nga agluto iti paborito dagiti tattaw a putahe. Una yan ti kastoy. Pare, kita mo. Ni Berta pa yun amis mong ti agi warwaras iti makan. Para ka digiti tattao nga imay ti mabunaw. Banag nga rod apakaragsak unay, pare. Yes! Ay na! May salaang ti kayat asawunday ta, pare. Ay ayatan na kamot ni Berta. Oh! Aper, pare! Oh! Agyaman na ka, pare. Kamaudyanan na, pare. Mga sawa kamatlangan. Congrats, pare. Agyaman na, pare, ha? Pare, si kanto ti ag best man, wen? Sure, pare. Basta si ka. Berta, di mo ka di madlaw? Si katikat katawaan dagiti daduma akakadwa tayo. Amok, Merna. Iday pa'y akan kantsawan dagiti daduma nga imay ti mabuno iti day ti aparte. Agin pupungtot ka kano. Adi mo kaya di makiasawa ka ni Cesar. Ngam ita, alisto ka mat kanugayam at tumulong nga agluto, kan agiwaras iti makan kadagiti timmabuno. Siyempre mat meron na. No kasta, kayat mo matlaang ni Cesar? Si ka talaga, Berta. Pakipot ka. At akong, Berta, imaya, tapno agtutulagan dagiti naganak ta. May papaniti pa nagkalay sa ta iti mabiit. Nasaya at mat, taimay ka, Cesar. Agsipod ta magagaran ako ng agsimpata. Kas itinakon-akon, saan ka nga ay ayatan? Berta, kasano nga itinuang kan baboy an naparte dito balay? No di ka umanugot ang makikalay sa kan ni Cesar. Ay, di mo kunain asinsinan tinapasamak. No di ka makiasawa kan ni Cesar,
Kapilitan na pabayadan da kanyak dagijay. Berta, umanugot ka na. Ay, ayatan ka unay. No may papan itinaibaga ni nanang, awan parikot. Kabailak abayadan ti amin anagastusyo, Cesar. Iso adidak mapilit. Anya? Oh. Adto ti kwarta. Ni? Yawat ko kan ka, Cesar. Ha? Awan mo't siguron ti makunayo. Oh. Dayta. Nabayada kon ti amin agastusyo. Impagarap ko lakid din na masawak ni Berta. Saan mo't gayam, tatang? Ay, nagsakit nga awatan tigasat ko. Ay, awan maaramidan tayo. No talaga, asaan na kalay-ayatan ni Berta? Jaksa na gayat. Awan tumot lang, di mangkayat kanyak. Di ka maawanan iti namnama. Ubing ka pa yan, ako. Makasarak kan tumot lang, iti talaga aparakan ka. Na kayong tumang amin. Kunayo apilitin nak ngayatin nak ni Berta. Kanya nga ito. Itala nga maamiris ko. Asan gaya man nasayate kas jay. Ala, bayakon. Lipata ko ni Berta, tatang. Una. Sana rumpeng agladladingit kalatan iti agnanayaw. Cesar. Jack impagarop nga anak mo gayam ni Philip. Timaysa ka dagiti pang night duty a nurse iti ospital. Iso ti may katlo nga anak mi iti day di asawa, Berta. Dagiti matdua nga inauna akakabsat na agtrab-trabaho da ni abroad. Naimbag ka pa, Cesar. Adanak mo. Ngam siya awan. Gaputa nagbakbaketak abalasang. Berta. Malagip ko dagiti imbagbagakan ka iti. Itatanak kita ta. Ha? Amok anasakitan terignam iti. Gapo ka dagiti imbagbagak. Iso nga alaak dahito agundaway nga agkid daw iti pamakawan mo. Iti kasta. Agtal namutan ti panunot ko. Awanan day jay, Berta. Napalabasan. Kanjak ugali tagiduldulan iti sakit tinakam iti padak a tao. Isungawan ti pagdanagam, Berta. Ay na, agyamanak nga rud unay no kasta, Cesar. Agyamanak unay. Manipod idin, saan matan